ngajejer ya nu lalajo beko lalajo beko mending ngajejer pas golek ya abah sorangan nih aduh aing khawatir beko geus mulai nih pembuatan lapangan voli LASKM pindah ayeuna di dieu RT 07 terus aya bekona geus mulai jalan alhamdulillah nih Kang Ahmad pemain voli mulai ngeruk beko taruas geuning ya koran gede